Meštani Malih Radinaca će do 31. decembra 2010. godine izdvajati sredstva samodoprinosa koja će prvenstveno biti usmerena na održavanje komunalne infrastrukture. Prioritet je groblje i prilaz groblju, jedna staza, stočna jama. Meštani Malih Radinaca smatraju da sredstva od 2.200.000 dinara treba usmeriti na uređenje centra sela, održavanje groblja i izgradnju stočne jame. Prioritet je proširenje groblja, zatim uređenje ovog centra. To nam je isto jako bitno, jer to nam je ogledalo celog sela, kogod dođe prvo se to vidi. Zatim stočna jama. Proširenje groblja. Drugi prioritet je iskop stočnog groblja. Pošto momentalno sadašnji uslovi ne zadovoljavaju nikakve stvari, sad nemamo nikakve uslova za to. Treće, održavanje deponije smeća, pošto smo zasuti sa smećem sa sviju strana oko sela. Do pre nekoliko dana na samom ulasku u selo postojala je deponija smeća. Ona je sada uklonjena, ali opasnost od njenog ponovnog stvaranja postoji i dalje. Nemamo drugu lokaciju za tako nešto. Sada nije baš na dobro mesto, ali sad je tako kako jeste. To nam odnosi velika sredstva iz mesne zajednice. Eto sad košta negdje oko 23.000 dinara za to čišćenje. Vidjet ćemo kako će se dalje ponašati, da li ćemo morati još jednom ove godine ili ne. Dugogodišnji problem Maloradinčana je i stara i dotrajala centrala koja onemogućava normalno uspostavljanje telefonskih veza. To je jako velik problem. Mi smo do sad pokušavali na razne i pisali smo i peticiju i to sve. Sa šta će biti od toga, čujemo da ima nešto, da li će i u koje će vreme to biti, a problem jeste velik problem. Za novu telefonsku centralu biće potrebna pomoć lokalne samouprave, a od sredstava samodoprinosa finansiraće se i rad fudbalskog kluba, a biće pokriveni i ostali troškovi mesne zajednice Mali Radinci.